Anya laki din. Ay, Nardo lakay. Anya aya ti sirip-siripom di tatawa. Ang mga numakita da ka dagiti kontrabida ka aruba. Kat panunutan da nga isuda ti mapan mo sirip-siripon di ta. Anya aya ti bibiyang dagita akaruba. Isuda aya tikit kitaag. Amumeten analaing da sumauda kita. Nang runa day tabaket sibing. Ay, ulay kat arurod kundi tabak-baketan. Ay, bakit? Kita jay dipig apapaluuman ta. Dandani maluuman. Ah, dandanin? Kita man. Kita Aywan, maluluumdan nga agpay sulakay. Ay na, addan tebbaen ta. Agaramid kanto iti banana kiwa. Ketuan amok aday ta ti paboritong ameriendaan ka. Lingtaan ta dagiti daduma. Ay ketuan addan meriendaan tayo ka dagiti anak ta. Adumot ka tinagnumaran ta dita adipig. Agasam jay sinda tayo asabunganay na. Ken dagiti bulong na. Iso ti mapan ko alalaan apang balbalkot ko iti tupig. Dandanin bakit Dandanin amapan ko tagbaan day ta adipig. Ay, umay ka man dito si Kaalan. Darasam. Ninanang mat, ayab nga ayab. Ammom anak kahiladak dito'y papag. Masadutak a bumangon. Nagsadot kan aya para bumangon lang. Apay ayang amin. Ipakita lang kan kadagiti agasawa Nardo kan Margarita. Dagiti kalaban ko akaruba. Apay, anya tinaramid da. Upobserbara kita. Kit itay dapay anak katakder di tatawa da. Ewan, anya nga tangay tikit kita anda. Siyak sama tikit kita anda. Apay kumangay akita anda ka. Ay kit kalaban da gayam. Tikitam kit day nanang. Day jay dipig adandanin maloom. Kahit isumat na talaga tikit kita. Manulangan ngal daw. Maluuman day tadipeg. Si kanto ti mapan mang teba, Anya kat ni nanangan aya. Tagi baon manen. Nagsadot kan. Siyak pa ya senior citizen ti baon mo amapan mang teba. Wan, kabaalam day ta. Para mang tebbalang iti saba. Inakid din ituloy ti maturog. Ay, nagsadulaki din aya na ito ataw. Isukat asaan ka ang makaas-asawa, tas sadot ka si Kaalan. Agsao ka man ako na akong nanang. Napili ak iti balasang asawaek. Anya ti panagkunam kanyak. Just. Tatang, makapangpanganak iti bananak yo. Anya, ay tila malagi-lagi mo ka din si kasalay. Pangalaam nga hiti banana kyaw. Ingkay gaminan at ibaan di dipig di taruar. Ay, saan pa mabalain? Urayam amaloom. Inton kwan, tibaan da kita agbibisin na karuba. Ay, padasin da. Tasyak, ti makalapad da. Iso nga ingkay yung tibaan tatang. Amangan numaon na andata iti sabali. Nasamsam ay numaloom ijay po na. Dandani daytan na maloom. Ay, bananak yo kuma. Daytay ado ti asukar na. Ay, una yan na nagsamit. Dandanikan maloom. Manulangan nga aldaw. Umay kantag ba eh. Nay. Kita umot at ipagpagnaam. Dandanin akong madungpar. Nay, apay nga ong tanak ngay. Kat si kati dandani mangdung parkanyak. Anya siya, kano naglawagan na sika? Sa balin to mga mitikit kitaam ka. Numagmag na ka. Dayto'y pagnaam ti kitaam. Na, suruan nakit din si kaabak-bakatan. Na, anya ti konam? Ay, pumanawak man laangan. Ay, kontrabida ba ka? Ay, da kayaw ti kalaban bay. Da kayaw asang kapamilya nang runa ni bakit mo a Margarita.
siya ti bagbaga na kalaban na day di abakit si Bing? Kagura na ka talaga. Saan man ngagsaw-saw day di abakit? Taiso tinalawag a kalaban. Anya ngamin aya tinapasama. 5 basakla ang ditaayan ti puunti di peg. Jak amo ang masabat ko gayam day di abakat. Kat, inapanakan? Dandani kami nagdinong par. Agungot kit din. Kat iso mat tinalawag a dandani mangdung par kanyak. Iso ang nagsinungbat kami ah. Ay, lakay. 5 ka ijay ayan ti dipig ko na. Kinitam ka di analaeng kat dandanin malong. Wen, bakit? Manulangan nga aldaw, maluuman. Mayat lakay. Ay, sapay agalakit din. Ay, dandaninak lang arodan na dong parday di abakat. Bay amon, dandan nilang may. Apay salay, sa dino ti papanam. Nakasukat ka ba? Di tala ang ruwar, tatang. Ay, saan ka mabalin na rumwara kasta? Nakakitkiting na ta short pan mo. Anya lakit din ni tatang. Old fashion na talaga. Dahito iti uso ita ha. Ay, ing kasukatan. Uso nga. Anya ngay ngarti kahit yung ay suot ko. Pajama? Nya mo ni tatang eh. Alan, dandani ka din malong, J.D. Peg. Oy, Alan, apaya di ka sumungbat. Anya adipig nga ibagbagam. Kat isunsamot ti tantanawam di tatawa. Balasang anapintas kan sexy, titantan awak dito itawa. Saan adipig? Sino abalasang? Ni Sally. Jay anak nila kay Timyaong. Jay buridak na ah. Ay, jak kayat aday di ababa iti maasawam Alan. Oray aglaklakay kan abaraw. Basta saan aday ta ababa iti asawam. Apay asaan mo kayat kat nagsiksi? Unay na nagpudaw dagiti lupuna. Maday ti ugali dagiti naganak ni Salay. Wen! Amok nga ex mo ni Tata Timyong. Nagkunabakan ka. Inyistorya adya ka aruba tayo wabakat. Agayan ayat kayo gayam ka ni Tata Timyong iday. Hangam sabali ti ingkasar na. Ay, awan ti kasta na pasamak. Isong aging gaita. Kagurguram ni Tata Timyong. Ay, agdal na ka man si Kaalan. Ay, Sally aya. Una yan na naglapsat ka. Nang nangruna no umisem ka. Agparang dagiti kalid mo. Agayatak at talagan ken ka. Hoy, salay! Agawid ka! Itay kapaya pumanag na dito ya. Away! Ni tatang man. Apay pagawidan na kat nagpudot iji balay. Agpariirak mo't dito'y Sapay nagkiting dito shorts mo. Kat nagpudot nga rod. Kan may sa. Umayo kitaan dito dipig nga ramitok to bananak yo. Dandanain malong. Nay, papayakilat ka nga nagisang. Awan. Tilamadmadlaw ni tatang. Kasladan samot pagpatpatsarmingam dito ya. Awan ko naklangarudan. Dahil ta alalakay ti pagpatpatsarmingam. Sino man ang tinakita yon? Ni Alan, nakatanaw di tataway ti balay da. Hi! Nag-cute ngamin. Cute sa nutmay. Agawid kan salay. Diyak kayat aday ta alalakay ti mga sawaking ka. Ni tatang mat. Kita pa'y analaing didipig. Ay agawid kan kunak nay. Ni tatang. Killjoy talaga.
Awan mo ni Sally ijay batog tipon ti dipig. Pinagawid sa mo ni tatang na. Nadlawnan sa akit kita ag di anak na. Ay siyak man ti rumor. Barang agsabat kami kan ni Sally di tapuon ti dipig. Rumwar ka, Alan. Ay, wala lang. Ibeleng mo nga rudan, day ta basura nga insupot ko di ta kusina. Na yan, tagibaon kayo manan. Kahit isunto mo lang nga rumwar ka. Si kantulangan ti mangibelang. Ay una yan, talaga anagsadot ka, Alan. Sige, kasta kan nga agnanayaw, tasaan kan ang makasawa. Rumwar kamutan adi tabalayo salay. Tagkita ta dito'y ruwar. Ay, ayan ti maluluom adi peg. Oy, Alan, anya ti araramidam dito'y. Ay, awan. Umay mun samat bambantayan day ta dipig a maluluom. Apay, dakas? Dakas tasyak to timang teba iti dayta. Nagkunamat kan ka. Kat no nabayag a paluluuman mi dayta adipeg. Kat uray matda kami kaninanang ko. Paluluuman mi mat dayta. Ay, saan ka nga agsao iti kasta? No saan mo akayat nga agapata? Saan aga po talaklakay ka nga miti siyak? Mabuta nga kun kan ka. Kayat mo gayam ti binuksingan Tagikuam kit din ti saan mo matamula? Abay, sika tinagmula iti dayta sa ba? Saan? Ngamda kami kaninanang ko, timang teba. Ngamda kasing bagat. Delikado talagan. Anya ti sasawam a delikado. Dayta dipig Daalan ka no, timang teba. Anya, kunana dayta. Naglastugan. Kunamlano asino agsasaw. Adaman damagak bagat. Asino tinangimula iti dayta adipig? Ne, apay adamagam kanyak dayta. Amo kaya mo. No saan mong amaw? Asino nga raw? Ay nalakay saanan anasken nga amuam pay no asino. Basta numaluom, tebaentan adagos, tapno awan timang teba sa bali. Uray saan ta amula? Ay sos, nabayagan apagal alaak dayta iti bulong na. Siyak pa'y tinang puros iti sabunganay na. Kaya't nasawan, kukwatan dayta, lakay. Apay anak ka sa likod dayta badang mo dita sikat no. Apay. Saan nga kamkamali dayta nga, Alan? Ni tatang mo't. Ikatan nyo man dita badang dita sikat yo. Makapanervyos kayo mo. Ay, mapan ko tibaon iti peg. Mapanyo ti baanan? Ang mga noonaan na tapay iti sa balay. Awanin at iluto mabananagyaw. Ay katwanan sumurutak amang tiba. Mala, umaykan. Partakam ati magnalakay, tamangan no adamang teba iti dipig. Parpartakak lang arudon ti magnan. Lakay, anya nga iti aramiden nila kay timyong ijay puun ti dipig. Aywan, apay nga aday jay. Isus, kayat nan samot at tebaan jay sa bata. Ay, saan ang mabalain? Ne, tangad-tangadan nan. Na mabalinday tao, sa anak nga umanugaw. Danang, anya ti birbirukan. Ayan nandiay panabas day di tatang mo dito'y kusina. Mayat ti tuturugak.
Kumarasakas ka dito'y kusina. An-anwan ti panabas aya. Mapan ko tebaan jay dipeg. Tanay, adda dagiti kalaban akarubay jay. Anya? Kaya't datang nga unaan, nawatam! Anya pa'y lati ar-aramidom nga ilakay. Tebaemon aday nasabang. Awan bagat. Sige, tebaemon. Awan, timang tibay ti dayta sama. Ha? Ah. Nagkunakan ka? Siya, timang tibay ti dayta. Anya, sika? Nana. Siya, timang debay tiday ka. Ay, Ha? aglilin na wag tayo man dito'y. Ah, Apa yung adda kayo amin dito'y? Siya, tiyang sao lakay. Anya, sika? Gaputada kami kinilakay ko, ti adda karbangan na iti dayto adipeg. Anya? Ay, saan mabalin dayta nga ibagbagam? Naglaing ka. Kano inalam amin abulong na? Apay, di mo malagip? Ay. Malagip ko. Inalam pa, di sabunganay na. Malagip ma. ay, agtal na kayaw. Aglisi kayaw, tasyak, timang tiba. Yan na, nanyatar aramidom kita. Agar-arom kan samutan. Anya, ar-armom ni Saling, anak ko. Ay, sana mabalay. Anawaan yun, dagiti anak yung agin inaram. Tada kami kinilakay ko, timang tebay ti dayto asaba. Ay, mga sawan ti anak ko. Kat tinakasaksakay. Dayjay pa'y nga anak ni Timyong ti asawaan na. Pusto na na. Saan ka nga agsangit akasta? Rumbengkit di ang maragsakan ka. Tamang asawan ni Alan. Kunak na awan ti mga yata nagsadaw. Adamagayam. Kut, nataraki mo ngamin ni Alan, nana. Ay, jay dipig nga ay anabaybayag apaluluuman may. Ay na, nagsasaritaan mi amatebain ton kasardaalan kan sali. Tapno amin tayo, makaraman. Apay, umanugot ka kasta ti mapasamak. Anyangay nga rod nana, kat isumot tinagnunumuan dagiti lalakay dito'y lugar tayo. Ay, wala niya. Iso ako nada, anas kan magsimula iti sabana. Tapno saan nga aggiin nagaw iti may sa asaba. Ay, wan, maawata kaun. Pagmula ito, dasalay kan Alan. Si Beng. Apa nakatakder ka dito isang wan at timyaw. Kit umay ka na. Tumakder ka ditan. Nagsalata. Nagpintas di tatukar. Nagsakit to'y tumang kung agsalan. Mayat hindi Tapno mawatwat. Ala, umay kan. Nagadwa mabalin nga asawaan ni Alan. Apay aday-jay pa'y balasang mumag. Dimpay kaya taga-balayan ta. Nagado ti ta mabalin nga agbalin nga balayan ka. Umay kakiday tagsalata. Ay gaya. Nalutaw ni Dipeg apadpadaanam amalom. Kaya't mau takalpasan nga agsalata. Kit mapantaramanan. Inlutunan kay. Ay kainta nga ro tagsalan da. Ipagpagapuklaan nga daytoy ken ni Alan. Wine, kasta, umisim ka. Saan kan ngagkusilap? Abalayan. Umisim kan. Tagtsatsata. Bueno, papagayam.
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.